ako se fokusiramo sad na konstrukciju proizvoda, jer ovaj sistem je najprirodniji da koriste firme koje se bave konstrukcijom proizvoda, iako se konstrukcija naravno radi u SolidWorks 3D CAD softveru, što ne mora da bude, inače SolidWorks PDM može da upravlja i drugim 3D CAD softverima i 2D CAD softverima. Mi sada ovdje imamo podsistem za upravljanje sastavnicama, što znači, ako je u pitanju pojedinačna proizvodnja, logično je da na nivou projekta koji se radi, da se definiše projektna sastavnica u kome je ta konstrukcija, mašina, uređaj, postrojenje, se sadrže svi elementi koje je potrebno nabaviti, koje je potrebno proizvesti, koje je potrebno ugraditi u sam finalni proizvod. Na taj način mi praktično povezujemo dva podsistema ovog softvera, to je podsistem za upravljanje sastavnicama proizvoda i to može da bude sastavnica upakovanog proizvoda gde i one elemente koje ne crtamo u CAD softveru kao što su pakovanja, kao što su razne, ne znam, maziva, lepkovi, potrošni materijal, farbe i slično, čak i tekstualna uputstva, softver ukoliko se ugrađuje, koja verzija softvera je ugrađena u koju verziju projekta, konstrukcije i slično. Znači sve to čini jednu projektnu sastavnicu koju možemo manuelno, direktno u bazi podataka da definišemo, da dopunimo mehaničku sastavnicu koja se direktno učitava iz PDM softvera, odnosno SolidWorks 3D CAD softvera bez prekucavanja, učitava i SolidWorks Electrical softvera ukoliko je u pitanju automatika ili nekog drugog elektrosoftvera kao što je E-Plan, AutoCAD, Electrical ili slično, i na jednom mestu ažurira i prati. To znači da postoji samo jedno mesto istine, a to je SolidWorks Manage, u ovom slučaju projektna sastavnica. Firme koje se bave serijskom proizvodnjom će možda sastavnice želiti da sastavnicama da upravljaju na drugom podsistemu isto u okviru SolidWorks Manage sistema, što je naravno podržano. Znači, to je sve samo u pitanju nijanse oko načina kako će softver da se implementira, ali je podržano, znači softver prati zahteve firmi koje se bave pojedinačnom proizvodnjom, ali i firmama koje se bave serijskom proizvodnjom, gde je sad vrlo bitna ta integracija sa informacionim sistemima i praćenje izmena u smislu koja revizija, kada je lansirana, proizvođena, efektivnost samih tih komponenti koje su ugrađivane, odnosno datumi važenja, praćenje serijskih brojeva i slično. Znači, to su sve podsistemi koje je moguće pratiti i definisati kroz naš softver. Ajde da kažemo, na ovom video prezentaciji je prikazana samo jedna od mogućnosti. Znači, imamo projekat razvoja novog proizvoda koji može da bude proizvod koji će se prodati jednom, više puta ili se konfigurisati u skladu sa zahtevima nekog od kupaca svaki put. Znači, u pitanju su nijanse. I na kraju ta sastavnica koja može da bude multidisciplinarna, da potiče iz više izvora, iz više softvera za projektovanje mašinsko, elektro ili za razvoj elektronike, i ovdje baš vidimo situaciju u kojoj podsistem elektronika, odnosno mozak samog uređaja, ta elektronska pločica, odnosno taj podsklop neke automatike, projekat je rađen u drugom softveru. Taj drugi softver, znači, ima u sebi mogućnost da se eksportuje sastavnica koji god da je u pitanju. Obično imaju mogućnost eksporta sastavnice u Excel format, i ono što je veoma bitno jeste da SolidWorks Manage takvu sastavnicu može da importuje i da prepozna automatski na osnovu oznaka koje dolaze iz tog softvera, da prepozna entitete na osnovu šifre i da ih ne unese kao tekstualni podatak, već kao entitet, kao komponentu koja u vašem magazinu se nalazi pod tačno određenom šifrom i za koju bilo ko u firmi bez potrebe za konsultacijom sa elektroinženjerom koji je radio projektom ovog podsistema može da to pronađe, ugradi u proizvod, proceni cenu koštanja i odradi kompletan posao. Ovdje sada vidimo da ova plava komponenta koja je označena plavom bojom, softver nije prepoznao. Ne postoji identifikacioni broj, ident broj komponente u našem sistemu u SolidWorks Manageu koji ima tu oznaku. I ovdje sada vidimo, pretragu vršimo na osnovu sličnosti, na osnovu opisa, odnosno naziva same komponente, i vidimo da u sistemu postoji komponenta i radimo zamenu. Znači, praktično zamenjujemo komponentu koju smo importovali, koja nije prepoznata, sa onim što mi znamo da to jeste zapravo.
I na taj način sada imamo celokupnu elektromehaničku specifikaciju proizvoda na jednom mestu. Što znači, ako ovaj proizvod prodamo nekome i ako on za godinu dana traži rezervni deo, umeđu vremenu je bilo izmena, mi ćemo znati da rezervni deo treba da pravimo na bazi verzije dokumentacije koja je takođe vezana ovde, koja se nalazi u ovoj sastavnici. I ovde sada vidimo razlistan dole sklop automatike koji je u elektromehaničkoj sastavnici.